Parang sa aing buka dia yang bogeng gambaran bos kalapa si bul teuling ini orang. Saya ini apa na? Rasa banget. Halo. Halo, saya. Iya yang Junho. Junho. Udah ngejual kebon. Kebun kelapa nu di mana, Jun? Nu di dinya ta nu di pematang orai. Oke, kadinya nya. OTW aing tenang we. Yuk. Pokoknya. Ayo siap. Aduh, pangaruh bae jelema loba duit mah, loba nu teleponan bae. Aing kieu teh si enak kebun kalapa anak nong sugan ka harti. Teu beulik wae. Aduh, berangkatlah. Si bos Ridut terus datang minuman. OTW kebun kalapa cuy. Wih, bos Ridut. Woi, Apa kabar? baik. Hai bos, orang diuk lagi itu tuh. Ngobrol mana? Sok kemana bae bos? Oh kabar cerita ya. Sibuk bae meureun ya. Sukses boring mah jadi bos. Bos nanya. Atuh geus kieu bae jelema sugih mah mobil boga 5. Motor ge ngebadi ya. Hayang naon dia? Karakter Mirasa bos. Nu disebut bos Mirasa iyalah. Iya, aing kieu ge karena hasil kerja keras aing. Tim mimiti aing nyokelan kalapa, kieu aing jadi bos kalapa. Jun, coba jalan tempat. Pirak poin bos di handap. Ayo siap bos. Oh no. Tah, karak arti bos mah di bawah mana di luhur. Mohon Aja bos. urak letik di handap. Siap. Jun, Non boy. kebun kalapa sana nak dijual, kalapa dia atau kebun kalapa batur. Boga babaturan aing boy. Oh, Lega kalapana. Nek dijual nya bisa beli KLX. tenang bae mana jalan mana tak? Oh nya, kan dikabaran ku aing. Kan ditelepon ku aing kuari. Halo. Geng, di mana? Oh, aing di jalan. Aing geus aya jeung bos kalapa kuari di dieu. Oh, bener banget. Geura ka dia OTW. Oh, aing ngajak ATW kuari. Siap. Oh, nungan di tempat biasa.
Ayo siap. Ya. Bat, cager. Cager bat. Arya saya. Udah ketik. Ya. Hai, demi orang. Bos iki ya. Letik-letik aing mah kolot. 40 tahun umur aing, nantinya gitu dia ka aing. Aing pangsugia di Parung Panjang ah. Buat dia. Atau biasa bae meureun bos. Kas kitu demi apa yang penyoy posisina. Atau makana banget dia ulang alun jaka aing sakitu pangsugian aing ya. Oh siap. Ampura. Ya. Awas kiri bos. Lempang orang tong kemon kalapana. Ayo. Bos. Ulah dibawa tingginya bae aman. Lain di sini maling mah. Mau tanggung jawab bae ayo. Tanggung jawab. Woi. Bos. Woi. Ateng mah capek dah ka aing mah dari ama tutur lempang. Panang jelema sugih ya. Dia pangku burung dak. Ayo siap bos, aing mangko ya. Demi fulus. Ay peduli dia bos saya berat ting sama daranan kita Atuh pangaruh jelema sugih masuk darah lagi jadi lagi kebo lagi sapi. bagor Mantap bos, bener Lokasi. Kanak nih bos tuh dia ya. Lokasi kerupuk ya. Iya bos. bos ayeuna nu ganjol tong aing gede-gede teuing ya Pirak gue mah. demi Allah Dah bohong dah mah. tah datang bos ya kebun kalapa terus di beturnya demi Allah berat teh Jangan naik. Mangga. Nah, Geng, mana kalapana? hati kapan lo tuh? Pirak aing mah boga dia. Bawa. kemarin nu ditonggu kami di dia Oh, di dia. Sautik amat dia mah. oh Halo tuh, kalau pak lega kan itu Dah kalapa aing kada laku dia. di mana? 100 hektar. Hebat. percaya Percaya nggak percaya? Hai periksa kalapana tempur hama ubuhan. Atau ayo ada periksa mah. periksa Oh, barang nggak badung. Tuh lah bos, tuh antakan dulu lah. lebet bos Tuh, udah harejo. udah pakai dulu dan Aduan kada lah. Udah mau garapan. Tuh, tuh ya apa deg tuh bos kepala Geng, sabar kali ya kalapana. Atau kabeh nama ayo. Tas apa rumah? Ting bateng. Tersubat amat timenang 150. ay bos bawa sabar tangkal gitu kalapa sebenerna Atau eta mah. Lamun diuji-uji mata kalapa aing. Aya kana 5 ribuan mah. ay bedus iya nu disebut bos ya sultan nu disebut sultan nya Atuh karuh dah mah. Aing sakitu bosna pangsugihan aing ya. mantap Kang sabaran duit ya kalapa ya. Atau nama yang bos? Ku 30 juta mah. Nu bener mah banget dia barang jual. Laju kumaha bos? Nah sabar gitu. Bila ditawar. Aing mah wadina ge paling ge 15 juta. Atuh bener bae, bos barang beli he. Sampai sakit ke mateng mah. Ngeseng mas kieu bae ya. Sabar 20 juta. Enggeus lah, 20 juta mah. Kebe jadi sok burung ko aing bayar duit aing di bank keneh 15 miliar. kayak kira-kira sabar aja dari anak merah ini di duaan lah kira aku yang memal merek kain sakitu kurang ngausakeun lah Naik ke Kenapa naik, duit naik dia? naik ke nah. Mun ti aing mah mun cair mah gitu. Pasti bae ini bare 1 juta mah. oke siap di dia sabar aja bos
Junho, di mana naga anu meta komisi mah di nu ngajual ulah kanu meuli. Eta dia otak nanti mana kitu na cakeng ho. Oh, bos, doang jeung sahabat. Ngomongna tuh biasa bae. Geus kek wae dia dibere rokok matra ukur sabungkus mah. Oh, nggak lah bos, aing daripada poos sama sekali mah. Capek aing ngakep di itu ka dieu lah. Ulah gerak aing anu nelpon ya. Halo Yang. Abang keur di Pamatang Orai, keur ngajalankeun bisnis kalapa. Oh, duit nu 50 juta. Aya bae tanah lemari. Terus gidang shopping-shopping mah geura bae. Abiskeun burung. Halos burung, anak kuy heula nya. Waalaikumsalam. Haira ka imang geus balik we jaburit ya. Oh, siap bos. Nu adanya di jalannya? Oh, tenang bae. Walian tur. Berapa Ing? Oh, duit nu di Oh, duit nu 50 juta. Halo Yang. Oh, duit 50 juta mah dalam hari bae. Nu bener bae banget dia nak ngajual. Aing mah wani nage paling ge 15 juta. Udah baca deh. Oh, ada mantek kur. Angkat. Dia mana? Ari dia maksudna naon ngaleutikeun aing. Kitu-kitu ge aing. Pangsugia di lemur pedung panjang. Nu bener bae banget dia nak ngajual